हेलो हाय जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय चैनल रिंकी जी ब्लॉगर्स को आपण मान स्वागत। चलते आज भिडियो स्टार्ट करना पूरा रेडी हो जाइए मंदिर जावाई माने गणेश पूजा से पूजा करूँ आ पुलीहरा कौन कौन सब भोग नहीं पूरा पूजा कर आसबू तेलुगु मान बाहर पलु ना और नन्ना आसना पूजा कर बच्चा लोग हिंदी समझ में आ रहा है। मुहूर्तस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। मल्ली मेरी फोटो हम बाहर जाके हम बाहर करो नहीं तो बाहर में थोड़े बाहर नको वाले से दारू जाते तू तो कौन है हाय तो बाहर रक्षाबंधन कंकण धारण मुहूर्तस्तु मुहूर्तोस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु सुमुहूर्तोस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। ओम तदेव लग्नं तदेव तारा बलं चंद्रबलं तदेव विद्या बलं तदेव गौरी बलितेंग्री गं स्मरामि गजाननं मोदकनाथ सेवितं कवित्तजम्बो वरदाक्षरकुमारसुतं दोगविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं श्रीमहागणाधिपतये नमः। श्री महागणाधिपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वादेभिर्वादिनी वदिनीनां विद्येवधू श्री महासरस्वत्यै नमः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। देवीं वाचमदनीं तदेव हस्तां विश्वरूपाः पश्चिमो वदन्ति सा नो मन्दिरेषु मूर्तिन्धानां निर्वागस्मानुपष्टदयितो अयं मुहूर्तः शुभमुहूर्तोऽस्तु। शिवो नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गलां त्रयोस्सुन्दरनाथपूर्णं सर्वतो जयमङ्गलं श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सतीवृन्दराभ्यां नमः। अरुन्धती वसिष्ठाभ्यां नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। सर्वेभ्यो भक्तजनेभ्यो नमः। श्री महागणाधिपतये नमो नमः। అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకోండి అమ్మా। తా శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమో నమః। ధ్యాన శ్లోక నమస్కారాంచ కరిష్యే। दाखले आता आजम्याः आजम्याः संरक्षालयाम् ओम केशवाय स्वाहा। असाजम्याः संरक्षालयाम् ओम केशवाय स्वाहा। ओम नारायणाय स्वाहा। ओम माधवाय स्वाहा। ओम गोविंदाय नमः। पुनः संरक्षाल्यां पुनः संरक्षाल्यां ओम श्रीमहामधुसूदनाय विक्रमाय भावनाय नमः। श्रीधराय नमः। ऋषिकेशाय नमः। पद्मनाभाय नमः। दामोदराय नमः। संकर्षणाय नमः। प्रद्युम्नाय नमः। अनिरुद्धाय नमः। दक्षाय नमः। नारदाय नमः। अच्युताय नमः। जनार्दनाय नमः। हरये नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ब्रह्मणे नमो नमः। नमः ఎడమ చేతి నుంచి వెనక్కి వేసేయండి। వాసన చూసి ఎడమ చేతి నుంచి వెనక్కి వేసేయండి। उत्तिष्ठन्तवदविजाताः सर्वे देवमुबारकाः इति समवरोधेन ब्रह्मकर्मसमारभे प्राणायामं చేసుకోండి। ఓం 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 భవః ఓం సవః ఓం మహః ఓం జనః ఓం తపః ఓం సత్యం तत्सवितरवरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् आपोज्योतिरसोमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्सुवरोम्
अथा प्रथमास्याः आत्मनियं कृत्वा प्राणायामे विनियोगः अक्षन्तलो पुष्पं स्वीकृत्य पठ्वन्ति समाक्षरान् गृहीत्वा मम उपासंस्तरदक्षिणेद्वारां श्रीमहागणपतिदेवतां नित्यर्थं श्रीमहागणपतिदेवतां तस्यां शुभे श्रवणमुहूर्ते आद्यब्राह्मणः द्वितीयप्रहरार्थे श्वेतवरः कल्पे वैवस्वतं नन्दने कलियुगे प्रभुपादं दक्षिणभागे श्रीमहागणाधिपतये नमः श्रीश्रवणमहोदयाद्यब्राह्मणः द्वितीयप्रहरार्थे श्वेतवरः कल्पे वैवस्वतं नन्दने कलियुगे प्रथमपादं भवद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डमेरोड दक्षिणभागे श्रीशैलस्याः कृष्णागोदावरीनदीदेशे समस्तदेवतां गोब्राह्मणेन हरिहरगुरुजननिधानिना अस्मिन् वर्तमानव्यावहारिकचान्द्रमाणेन शालिवांस्के प्रभवाधिष्ठितमस्त्रणामध्ये स्वस्ति श्री शोभकृत्रामदवत्रे दक्षिणायणी वर्षऋतो भाद्रपदमासे कृष्णपक्षे श्रीमहागणपतिदेवतां नवरात्रिमहोत्सवविशेषण पूज्यान्तनिधानेन शुभनक्षत्रे शुभयोगशुभकरणे एवं विशेषनिष्ठायामस्यां शुभदिदौ यजमानस्य श्रीवासवधा गोत्रोद्भवस्यां कौण्डिल्य गोत्रोद्भवस्यां यजमानस्याः वेङ्कटकृष्णारावणामधेयस्य धर्मपत्न्याः अन्नपूर्णमानाम्यः दापत्रकस्याः रमेशनामधेयस्यां त्रिवेणीनाम्याः मनस्वीनाम्याः अस्माकं सह कुटुम्बानाम् अंदरुकुलं गोत्रनामाल मनस्सु अनुकोण्डि सर्वभक्तजनानां गोत्रोद्भवस्यां यजमानस्य नामधेयस्यां धर्मज्ञाः नामधेयस्यां सहपत्रकस्याः नामधेयस्यां श्रीमहागणाधिपतये नमः अंदरुकुलं नमस्कारं చేసుకొని చెప్పండి अस्माकं सह कुटुम्बानां क्षेम देव धैर्य स्थैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरते धर्मार्थ काम्यमोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थे सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् अत्यन्त आनुकूल्यतां फल सिद्ध्यर्थे श्री महागणपति संपूर्ण अनुग्रह सिद्ध्यर्थे मम स्वगृहे व्यापारे व्यवहारे उद्योगे विद्या बुद्धि दिन दिन अभिवृद्ध्यर्थे अधिक लाभ प्राप्ति सिद्ध्यर्थे उन्नत अनुकूल्यता फल सिद्ध्यर्थे सर्व शत्रु निवारणार्थे निरंतर वंश अभिवृद्ध्यर्थे श्री महागणपति नवरात्रि महोत्सव विशेषण पूजा प्रदोष काल मम अर्चना पूजा अहम करिष्ये थोड़ा घेऊन संभवति कल्पोक्तप्रकारेण यावत् चित्तिध्यानावाहनादि यथाशक्ति षोडशोपचारपूर्वक अन्योन्धायिनां श्रीमहागणपतिदेवता नवरात्रिमहोत्सवविशेषणपूज्यां च यजमानस्य करिष्ये इति सङ्कल्प्याम् श्रीमहागणाधिपतये नमो नमः तदङ्गाकलशाराधनं करिष्ये ओम तथालवकेतत्कर्मेण विद्येन वर्तमानसिद्धा उत्तरावत्तराभिवृद्ध्यर्थं श्रीमहागणपतिपूजां कर्तुं कलशं लोपल पस्पु कुङ्कुम अक्षन्तपुष्पं कलशं गन्धपुष्पास्तेरुद्धिर्जां कलशस्योपरि हस्तं निधायां चैवते ओम कलशस्समके रुद्रकण्ठे विष्णुस्माश्रिताः मूले चक्रस्थो ब्रह्मा मध्ये मातृणास्पृताः कुक्षोदसागराः सर्वे सप्तद्वीपावसुन्दराः ऋग्वे दोषे द्रवेदसामवेदसर्वणः अङ्गे सहितां सर्वे कलशां समाश्रिताः गायत्री देव सावित्री शान्तिपुष्टिकरेतुः आयान्तमभुजां तरदं दुर्दक्षयकारकाः गङ्गे चमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी जले सन्निधिं कुरुं आपो वायुगं सर्वं विश्वात् भूतान्यवक्राणावक्वशिवा आपो नमः भगवापसम्राडापो विराडापस्वराडापस्कन्दास्यापो ज्योतिर्गुस्यापि जोगस्यापि सत्यमापः सर्वा देवता आपो भूर्भुवस्सवरापो आकलशे एषावति पवित्रे प्रतिष्ठे यज्ञेश्वर दधतित्रिसो ओम लोचन्नपरा आदसेवितम् इति कलशे उत्तरादिदेवतामावाह्य नमस्कारं చేసుకోండి अष्टविधोपचारे सम्बोध्य नीरोदकेन
श्री महागणपति ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୂଜା ସାରି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ଗେଲୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଇନଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦୁଇଟା ସାଙ୍ଗ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ରୂପେଶ ରାକେଶ ଆଙ୍କେ ଦୁଇ ଜାଉଁଳା ଭାଇ ପରି ଦେଖା ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଭାଇ ସତରେ ତ ଜାଉଁଳା ନୁହନ୍ତି।